Саламатсыздарбы, урматтуу Стоп Беспиркелдин көрүүчүлөрү, бүгүнкү берүүбүздө Бул тартылган тасмалоз Ысыкөл облусунун Чолпон Ата шаарында болгон. Кызыл түстөгү Volkswagen Golf унаасы карама-каршы жол менен келип, өз жолунда бара жаткан Toyota Alphard унаасын сүзгөн. Жол кырсыгына себепкер болгон Golf автоунаасынын айдоочусу мас абалында болгон. Ал жада калса баса албай тантаңдап турганы анын ичкенин аныктап турат. Кызыгы мас айдоочу Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкеримин деген кызматтык өбөлүгүн көрсөткөн. Ошо жана Карвенге кирип келатканда эле Даканса келгенде жана Радуга жакка кайрылган эме бар го, поворот. Эмне? Бул мигалкасы эмне байке? Байке. Келе. Алла. Корочка каяктан байке? Эмне? Каканын каяктан сизде? Жок, кемес. Турбайбы корочка? Я. Каякта иштейсиз байке? Я. Эште. Удостоверение каяктан алып жүрөсүз? Жок. Наркология борборунан мастыгы тастыкталып, милиция кызматкерлери тарабынан мыйзам чегинде чара колдонулду. Зачем он? Бережет? Зачем он? Ас болуп алып, азыр жана бир саатмын келип, мына дарбазамды тепкилеп пеш айтып кетти. Үйүмө кире албай коркуп жатпай отурам азыр. Ал ичинде дейсизби? Жок, ичинде жок. Ичинде жок. Тыкылдатып дарбазамды. Мен Кетип калды ал. тынчымды алып, ана мен кийинип алып коркуп бияка чыксам, могу аякта чөптүн арасында жатат. Бишкек шаарындагы окуяларга айтсак, борбор каланын кайгулуу милициянын кызматкерлери өздөрүнүн тилкесине кызматын өтөп жатканда рация аркылуу чакыруу түштү. Айтылган дарекке барганда 102 кызматына кайрылган эже тосуп чыгып окуяны түшүндүрүп берди. Анын айтымында мурунтан тааныш болгон адамы мас абалында анын үйүнө келип, дарбазасын талкалап, кирүүгө аракет кылган. Бирок анын кылган аракети ишке ашпай калып, бир көчө нары барып уктап калган. Мен келбе. Эмне келе казыр десем, дагы бүгүн да кетти. Мен тынчымды алып атып, мына уктабай мен. Может көчөдө үйүмө кире албай отурам. Korkup azdan tıkılatıp tınçımda alıp atadı da korku vardı. Daha gelip memnun sulaklar böyle. Ой байке. Ой байке. Турбайсызбы? Турбайсызбы? Машина бекали курайна?
Ойгон байке, ойгон. Ойгон байке. Милиция. Туруңуз. Туруңуз байке. Шлепкаңызды кийиңиз, жүрүңүз, биз менен өтүп коюңуз байке. Я. Кандай күндүк? Жок, 3 күндүк эмес. Жакшы элесизби байке? Арыз түшүп атат сиздин астыңызга. Тынчын алып атасыз. Эмне болмок эле? Эмне дейсиз? Жүрүңүз байке, биз менен РОВДга барып коюңуз. Жүрүңүз, бияка жолго чыксаңыз сол жака байке. Келиңиз бияка. Бирдемеңизди жоготуп алдыңызбы? Кепка? Кепка бияқта жоқ екен ба? Көрінбейді байке. Жүріңіз байке. Өтіп кетіңіз бізмен. Жабыркаган тарап 1-май районунун ички иштер башкармалыгынын бөлүмүнө кайрылып, арызын жазуусун билдирген. Кайгыл милициянын кызматкерлери эки тарапты жеткиришип тергөөчүгө өткөрүп беришти. Кой туруңуз, сумун. Шун бир эле жолу келип ушуну такылдатып эметеби же? Көп жолу. Мен корком. Мына мас болуп алып келип ушундай. Бул ошо сүйлөшүп жүрчүбүз. Байкеси бар, байкеси ошо мактанып атпайбы азыр. Ровдда иштейт, баягы через байкеси аркылуу таанышканбыз. Ачыгын эле 2018-жылы. Анан сүйлөшүп жүрчүбүз. Эмне болду? Күнү эле мас болуп, мен үйүмө келип Келе берди. Милицияга кайрылдыңыз беле буга чейин? Жок, кайрылган эмесмин. Бул биринчи жолу, Дагы ушундай болгон. Былтыр кайрылган, бирок эми койчу деп бормо, койчу деп койгон. Анан эми да быйыл да мына ушундай тынчымдалат. Мамашамдар келгенде келбейт үйгөчү. Анан мен айтып койсом, кетти десем, мен тынчымдалып, даже дарбазамды такылдатып мас болуп алып, келип мен тынчымдалып атат азырчы. Унчукпачы. Жас. Не, ты мамашам терпех надын жас. Сен мен тележазып. Жас? Прессадан. Прессадан. Хорошо. С фонариком можно вместе? Нет, мне необходимо просто для видеозаписи. Можно вас, да, на секунду? Бул тасмадагы мыйзамды орой бузган айдоочулардын окуясы Ысык-Көл облусунун Чолпон-Ата шаарында болгон. Lexus үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу атайын дайындалган рейдтин алкагында токтотулган. Кызматкерлер тарабынан текшерүү учурунда айдоочунун оозунан спирт ичимдиги жыттанып турган. Ошол себеби менен наркология борборунан жеткизилип, экспертизадан өткөрүлмөй болду. Бирок айдоочу ал жакка барбай турганын айтып, тааныш билиштерин ортого салып баштады. А что, нельзя что ли? Что дальше? Нельзя что ли? Нельзя. Почему? Почему нельзя? Байке, поехали на наркологию, сами вдвоем, хорошо? Они с кем? Айда берле шекер наркология. Бир да документи жок экен. Поехали, братан. Брат, ты не поедешь? Не собрался? На патруль поеду. Братан, назад садись, пожалуйста. Я прошу. Время превышает, Назад садитесь. временно отстраняется Назад от садитесь. управления транспортом. Назад садитесь. Не буду садиться. Давай, если что, не буду назад. Подъедем сейчас, поговорим.
Временно Садитесь, я не уезжаю от вас, я ничего не делаю. Я что, уеду, что ли? или Да, что? я знаю все. Что? Временно отстраняйте, отстраняйте транспорт по подозрению. Хорошо, поехали, поедем. Я что, пьяный, что ли? Я чё, Вот стою? едете там. А, ну хорошо, да, поедем. Давайте я... Да, не будем назад, пожалуйста. Садись, братан, назад мы поедем. Я что, братан, с вами уеду, что ли? Или что? Ладно, потом открывать. Пьяным нельзя садиться за руль. Пожалуйста, не превышай полномочия. Пьяным Чё нельзя превышаешь? садиться за Чё руль. ты превышаешь полномочия? Чё Не ты дергаешь? превышай полномочий. А что ты дергаешь? Машина заведенная. А что ты дергаешь? Выходите с машины. Я заглушил машину. Выйдите с машины, уважаемый Нет, водитель. руку убери. Вы не в трезвом Руку состоянии. убери. Не превышай, брат, полномочия. Не превышай Пожалуйста, я тебе говорю, полномочия. не превышай полномочия. Я не превышаю Не свои превышай, брат. полномочия. Не превышай, руку отпусти. Атай, давай, быстрее. Выйдите с машины. Давай, Атай, давай. Чё? Сам послушный. Нам с нами. Вы боитесь? Нет, конечно. Ты уже просто отстраняешься. Временно. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Нурсеев меня зовут. Как? Нурсеев А зовут. фамилия? Рамазан Улы. Вместе поедем. Я рядом с тобой. По дороге поговорим, Сергей. Не-не-не, братан, подожди сейчас, пожалуйста. Ну я же не это, что, ругаюсь, я что ли, понял. братан, или что? По дороге поговорим. Я же не ругаюсь, не сопротивляюсь, правильно? Сейчас 2 минуты, подождите, 2 минуты. Сейчас какие документы доставишь? Техпаспорт есть и это. Нет, давай. Форма у меня, по форме есть фотка такая. Только фото. Да. Больше не кидай. В телефоне. В телефоне паспорт есть. Паспорт покажи мне, все. Все, братан. Бир аз убакыт өткөн соң ал кылган аракети ишке ашпай калганын билдиби, Айтор наркология борборуна барууга макул болду. Вот это вот. Вы с нами поедете? Да, поеду рядом с тобой. Я за рулем. Нет, ты уже временно остановишься. Давай. Байке, не превышайте, пожалуйста. Я не превышаю. Пожалуйста. Братан, Адылу позвонит, дай сюда. А? Дай сюда. Шеф тиги эмес калып калыптыр, кабаз калып калыптыр Кудай берген. Айдоочулук көлүгү. Мен алып кетти. Gel bakayım, üyleşin. Я кел алып кетти, мен алып. Niye? Ha? Niye? Ошол. Hiç gelmez mi? Yok. Anda üyle koydum. Жаз барабызганда ошол жолго страйк карасыз, а? Çıkmasın çık bitti. Да. Görün mü? İyi koyduk. А сколько надо будет? Я вчера пил. Я вчера 3 пил. В пятницу, да. Сейчас выйдут. Не выйдет. Почему? Сколько она держится? Рэй? Да. Рэй месяц будет держаться. О, окей. Отказ. Все, хорошо. Что, братан, снимаем? Отказ уже считается, понимаешь? Алкогольного опьянения. Да. Ну, чуть побыть, может не быть. Давай, братан, подуй. Давай, смотришь, может не быть. Сколько надо дуть? Minut 2. Если не хочу, то есть.
Из чего там? Кислота начала. Давай, зачем? Кем работаешь? А? Госучреждение не работаешь? Не. Нет у тебя на теле ушиб, ссадина, царапина. Есть там. Покажи. А, нет, у меня нос сломан, а так нет. Нет, свежий. А, не свежий нет. Меня сотрудники не били. Конечно, да. Братан, сделай, чтобы не вышел, пожалуйста. Камера. А, конечно. А что камера? А, уже пистолет, что ли? Может, останется. А? Может, застыриться. Камера не убьет же. Чего ты Камера говоришь? убьет. Просто делать, что я не пил. Ну и у тебя даже не краснеет тут чуть. Сразу я не пил. Да? Да, я вчера. Если ты Я не вчера пил, вообще вообще сильно пил, блин, вчера. Ночью вчера что было? Пятница, я вот с пятницы, ой, с четверга на пятницу. Ты пил. Конвейер. Маргасовку даже свою съемку не держал. Сразу побелел. Что это значит? Пил. Я же не пил. Да? Да. Это вот этот врет или я вру, да? Не, ну я вот Или это, ты вы врешь? вряд ли врете. Вот это я врет. Ал жайдан анын спирт ичимдик ичкени тастыкталып, наркология кызматкери кайгылуучуларга айдоочу мас деген кагазын жазып берди. Че, братан, пусть пока это сделают. Жол сакчылары түзүлгөн тийиштүү протоколдорун айдоочунун колуна карматып, унаасын аяп короосуна токтотушту. Кызматын уланткан милициянын кызматкерлери менен биздин чыгармачыл топ ал жайдан кетер замат айдоочу унааны айдап айып короосунан качууга аракет кылган. Анын мындай жасаган мыйзамсыз аракети аягына чыкпай айып короонун тосмосун сүзгөн. Кароолчу милиция кызматынан кайрылып жаткан учурда ал куйругун түйүп качып кеткен. Мы вот уехали, он через сколько вот так? Сразу только уехали, сразу завел вперед. Несколько раз, да, ударил? 2 раза, 3-й раз я уже не дал. Если б 3-й раз он вместе с воротами уехал. Там не хозяин, хозяин пьяный лежал вот здесь. Он вылез, ты что, придурок, делаешь? Я вот удивляюсь, такой крепкий. Вон, смотри, какие шарниры сорвал. О, металл. Аж вот эта балка сюда ушла. Там тоже так все загнуто было, я чуть-чуть выправил в ту сторону. Это стоит, да? Ну, она стоит, но она была вот так согнута. Ал эми бул көк түстөгү Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунааны жол сакчылары токтотуп текшере келгенде, анын айдоочулук күбөлүгү жанында жок экени тастыкталган. Колкоп тур, брат. Ак жол. Машинанын ичинде кетип бара жаткан жүргүнчүсү унаадан түшө калып, бул автоунаа аныкы экендигин айтып, ызы чуу чыгарып, кызматкерлерди жана чыгармачыл топту ашата сөгүп баштады. Нормально сүйлөш сен. Сен тартпай эле кой. Согун бери. Не грубить атасыз? Жок, ушундай эмне нарушение иштеп алабы? Иштеби? Жок, со. Аз надо будет аз алып келип берет. Алып келип берсин. Иә. Сен, алкын токтотчу. Высок номерден. Olma. Нет, я еще не еду. Арыраак туруңуз байке, Я. Байке, бердегиле турчу. Еще не еду я. Бияка өзүнүн жумушун кылып атат. Сен колуңду тартып жүр, ey.
Сейчас балам я еду. Сейчас охрана довезет меня, все. Камера меткеле var потом. Эй! Балам, я сейчас приеду, хорошо? Эй, қолын сындырып қойма, ешек. Камераны ешек. Айдатшы, алып барып эле коюп салалы. Эмнени коесуң, эй? Без водительский кудасың. Не oldu? Kaldım böyle. Kimsin sen? Savur. Bu için töleyiz aksakal. Kırmadı bu. Ne? Ne oldu aksakal? Kimsin sen? Sayın öğretçi, bayki argın değil. Biz Krispanya'ya bağlısı. Cüre. Alpar koysan çabuk. Demek Az marş saltıp alpak çıkar. Erten oğlum. Koyçu, korkup tutmayla koyçu bayki. Bu baydan kana korkum. Bunu bayki. Sen kimsin bakaya? Ergeç mi? Ne oldu? Ergeç ey. Yorulmuş mu? Ondan alpar koyup sallar. Buraya gittik ya ben sen. Kimseyle hakkı yemek peşlerim. Özün görüp otpayсың be? Провокация кылып. Өзүң көрүп атасың, действияңды байке. Көрүп атасыңбы? Бак камера тартып атат, анын жумушуна кийлигишип атасыз туурабы? Дейсиң бала. Сиз эми эчтеке кылган жоксуз. Водитель бияк сиз эмес. Жок, ошол кичине нормально. Жок, нормально. Адамгерчиликтүү мамиле кылбайсың байке. Мен сен адам болбой атам бай. Адам болбой атасың байке. Түшүнүңбү? Oldu belki. Emeteyle açık aldırmaz. Bratан, апар öyle girgizdirin de. Сразу Биз жумушта турабыз, при исполнениядабыз. Көчөдө жүргөн жокпуз. Көчөдө балдарга ошентип байке. Сен көчө эмессиң, Бекеч көчөдө болсуң байка. Койчу байке. Бөлөк жактан жол калчы макул. Бөлөгүн Жашыңды сыйлап атам байке. Жашым эмес, мен спортсменмин билет. Спортсмен болсоң, мен да спортсменмин. Уктуңбу байке? Байке. Уктуң дебе нахуй билет. Уктуңуз да нахуй. Нахуй дебей сүйлө. Sen dokumentin yok mu ne? İşte prova çok gelme. Prava yok yani. Gel bir yaka dedi, vardım. Хорошо dedi. Gel bir yaka dedi, vardım. Ben erkekmim. Ben de erkek. İyi. Ben de erkek. Yürü koyuyoruz, çay içip. Şaşmay çay içiyoruz, makul var. Şaşmayla, bunday. Başka Ondan çiçek şaşmayla koyuyoruz. Prispalmeniyorum. Çeşip koyuyordu diyeyim. Bayke, çeçal bayke, bayke. Kaç çeçemez? Nerede almadı mı? Көрүп атпайсың be? Бияка келдим. Арадан көтпөй чыр-чатак болуп жаткан маалда балким чын эле табылды же алынып келди деп айтор айдоочунун айдоочулук бөлүгү жанынан чыкты. Ал машинадан табылып калды деген сөз менен жол сакчыларына көрсөттү. Мындан тышкары мыйзам бузуу фактысы жок болгондуктан айдоочу ак жол деген тилек менен кое берилип, жол сакчылар кызматын улантышты. Такой вечер хороший, все спасибо. Да, спасибо, все, до свидания. Правам показал уже. Показал, права показал. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүздө айтып берген окуялар ушулар болду. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.